umusa kaNkulunkulu owehlayo njengamanje wehlele kimi. Ngimbikelile kumfundisi ukuthi ethempelini kade ngahamba amasonto amathathu. Bengilandela uNkulunkulu lapha ekhona njengomuntu ogcotshiwe. Okufanele ngiyofuna iphunga likaShembe ngibuye ngizolithela ebandleni. Angihleli-ke ngoba uNkulunkulu engimkhonzayo lo wasebuhleni. Ngiyahamba nje ngiyakujula ibandla lizosala lodwa. Ngilomgcotsho mina ongenisa umdedele ebuhleni. kaJanuwari noJulayi ngilomgcotsho ovala umhlangano kaOctober. Angiyona-ke imbuzi yeNdiya ekhunga ngentambo kuthiwa yidla lo side ayidla lo side. Inkonzo ngiqala ukumlandela uNkulunkulu empande sabatha lami lokuqala ngingekho ethempelini. Angicele amazwi kuNkulunkulu umfundisi ukuthi aqale mina ngoba angikwazi ukukhuluma emva komfundisi. Umfundisi uyokhuluma lesegcina sevala. Kodwa ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu mayiphuma endlini mangithi amen uyingcwele ngimukele umoya wakhe. Uma uNkulunkulu ekhipha isibusiso evala umhlangano ngimukele umoya wakhe. Ngibuye nawo ngizowuthelela ibandla. Ingakho ngingafuni ukuhlala ngoba angifuni ibandla libe buthakathaka ukuthi umgcojwa walo akahambi la khomba khona uShembe. Ingoma ka98 Bisawatha namhla Nkosi isabatha lokuvala empande
uJawu inkonzo inika umfundisi uTembe wakuleya ndawo emini inkonzo yaphathwa uJawu wahlabelela isihlabelelo saseThemba Lethu wasiphinda phinda uma ubukhona ethempelini sigubhile umgodi enhlizweni wasichaza isizathu wathi uJehova yena othanda abantu ukuba kayena uNkulunkulu othanda abantu ubengekahlala empande ngoba indlu yakhe ibingaphelile benethwa imvula abantu bajahuba bakhulu esontweni balingane noShembe ayikho indoda elingana noShembe ayikho indoda esatshwayo kufanele isatshwe igcine isikhonzo wathi baba ngifike lapha nganethwa kodwa ngoba ngithanda abantu ngihlalile bephikiswana kuthiwa abanye abathi ayakhiwe indlu abantu abanye ingakhiwa uthi umfundisi uTembe uBhombele qala ukufika kuleya ndawo kulomuzi wasempande wawungekho ngicabanga ukuthi manje ngilandela uShembe ngisuke ngilandela ukuthi ngibe ngizokhuluma lokho ebandleni amen kodwa manje ngihleli ngingayi ebuhleli ngizokhulumani ngizothini kini ngoba ngidinga uShembe le umdedele kaJanuwari awukho uJulayi awukho uOctober awukho kodwa ufuna ukuguqa ebandleni uthi wafika inkosi yakwaTembe yamkhomba uBhombela yathi indawo engikubonela yona Shembe nansi uthi wayesethi uBhombela mntana indaba ezithale yandawo imfanele uNkulunkulu mina ngibona uNkulunkulu afanelwe le ndawo uthi wakhomba ehlathini uthi base beyangena kuleli hlathi wangena uBhombela wahlala kulo kuleli hlathi wahlala uthi kwaxoxwa kwase kuba nesihlahla siyaphila sihlaza leso sihlahla cabanga ukuthi uphi lo nyaka uBhombela owaye ngawe empande uthi lesi sihlahla sasinegatsha eliphukile bathi wase uphuka umfundisi uTembe wayesiyabuza uBhombela ukuthi lesi sihlahla esinegatsha eliphukile liphulwe yini athi amadoda leli ayizwa sazi inkosi mhlambe kade ugibele inkawu zaliphula bathi wasethi hayi bantu abami njengoba undaba ezithi kade ngikhomba indawo mina ngikhomba lesi sihlahla siphulwe uJakobe kadelwa nengilosi mawungafika sihlaza ungafika usibone asikaze sife siphulwe uJakobe kadelwa nengilosi ingilosi ifuna le ndawo abantu bale ndawo bangafuni noJakobe wayeseyimvuma asimazi thina uJakobe simfunde eBhayibhelini uthema ikhuluma le ndaba ngase ngikhumbule amazwi ukuthi uShembe uNkulunkulu ngikhumbule inyanga izulu ithi ebuhleni thina sikhule singasho uBhombela ukuthi ubaba wethu namanje kasisho sithi uBhombela uNkulunkulu ithi ngisho ngoba sasithi masihlele ezulwini ahamba yongena egumbini abuye nemithetho besethi ngiyibona le mithetho engiyiphethe ngizoyihamba ngiyifundisa abantu emhlabeni bazoyibhala bayifunde ngamasabatha bayifunde kuvukana bayifunde kulala nathi ithi nyanga izulu bayitshela thina uBhombela sedlulwe sisahlele ezulwini angazi emva kweminyaka emingaki kulaba abafundile bangake bacwaninge ukuthi uma uShembe kuwumuntu ukhona umuntu oyengabhala lemithetho engaka wayeyithathaphi yavala inkonzo empande wamemezela uJehova wathi waphuma umhlangano
uyesabelweni eSwazini siyawazi lo muzi siphuma kuwo siphuma khona ngithi silandele shembe ngikufanele ukuqa phambi kwebandla ngoba ebuhleni angipheli la kunoNkulunkulu khona imdedelele imihlangano emithathu ngiyayihamba imihlangano le mithathu ngiyayihamba nebonasi ke imihlangano eminye uma siyogeza emfuleni njengoba umama sithole kadeshe ngagcwala insizwa zakhona amabhuku injejana abekho abantu abadala kuleli zwe sigeza sigeza sibisithele namakompressor khuluma kahle ngithi amakompressor wamadoda ithenye insizwa siyabonga ukufika koNyazi eSwazini sithe sisemgizini yathi ngonyama yamaswazi lelizwe ngicela ukulinikeza ushembu uNyazi wezulu angilungisele lona uma uhleli ungamlandela ushembu uzokwazi lokho ucotshiwe angigali kodwa umshumayeli uma ubhimba ufuna ngushaye phinde kuhlikihle ngukhothisa usinde lensizwa kade kukhulunywa ngayo yamehla amakhulu yabaleka eSwazini ayikhiphi icasha ephesheya phela umthetho waseSwazini uma wonile awuboshwa thunyelwa amasosha yagoqa ngeplastic omnyama akulungisi nelaphinda libeke eSwazini kodwa khona indawo abangcwele ngifuna ukukhuluma kuyona umbhobho ungakawubuyiseli kumfundisi ngiyakhothisa ngithi ukhona usizi khona ukuhlupheka khona ukuxakeka xakeka kweNazaretha maxakekile liyathandaza uma kuqhubeka libiza amakholo azithandazisa uma kuqhubeka lizembengeni lizobikela ushelo kodwa usizi nokuhlupheka kunzima ngena eSwazini enyangeni ezithile ngibizwele u23 bathe ngibuye ngiyabuyela ngo-August bathi wonke amabandla azomena bese ngehla mhlawumbe ngokwehla ney'nsizwa ngikhumbe ngoba ngitshelwe kuse-early kodwa ngifuna ukukhuluma ngosizi ukuthi usizi nokuhlupheka akuyona into oyicoshayo endleleni luyadalwa luyakhandwa ithi ingoma yala ekhaya ngehlelo sisindo kwakuyingoma le kuyingoma yokugidwa la ekhaya uma iNazaretha libiza amakholwa lizobika usizi kufike kugidwe leyo ngoma kuphela ethi ngehlelo sisindo sabazali bami basishiyekile ngokuhamba kwezinto nangokushoda kwamadoda esontweni awekho amadoda akhuluma umthetho manje umuntu uma esontweni wazi ukuthi ngiyothola imali sekuyena imali manje esontweni usizi luyadalwa umzali alushiye ey'nganeni sale ney'ngane zikhule iy'ngane nabakhulayo ziluzame zehluleke kukhona indoda lapho isingumshumayeli eSwazini ngoba ngifuna ukuchaza inkulumo isibongo sayo uMathebula sasinayo mdla ngifikile ithi lensizwa mdla ngifikile ichaza inkinga yayo ithi ngiyalahlekelwe imali ebank kwesinye isikhathi ngikhuluma ngosizi nokuhlupheka bayangizwa bayingcwele luyakhandwa
ngithi ngiyothenga ukudla kwengane ngiqhuba inqola ngigcwalise mangifika emathilini imali ayikho khuluma ngosizi hlupheka uthi mshumayeli la ufikile wavula ithuba lokuthi asibikele emshembe wonke umuntu onenkinga anayo uthi sabika sathandaza wahamba uthi ngize kuwe sengicela sixoxe siqhubeke ngoba kufika indoda engayazi ithi le ndoda uyabona sibani yangibiza negama ngifanele ukuba mina ngabe ngubaba wakho niyezwa madoda ngikhulume sakuncokola la ngithi ngaliqaqi idodo linomuntu phakathi dala inkinga kuyincoko ithi njengoba uhluphekiswa yimina wena igazi lami mina ngathatha ugogo wakho ngahlala naye wafika umkhulu wakho wangephuca engiganile ngoba eneyinkomo wahamba umkhulu wakho ugogo wakho usengikubekile mina esitrini sikama wakho wayogana nawe kulesi sibongo yimina ngokuhlupheksayo bengixoxela umshumayeli uMathebula eSwazini uyabona usizi nokuhlupheka kuqala uthi njengoba le mpilo yakhe ingaqhubeki yimina ngifuna igazi lami ngifuna umuzi wami wena wahamba noma wakho wafika umkhulu wakho wakuthatha wafika wakuzala esibongweni engesona esakho umama wami uthando lube luningi angithi into eningi ufuna ngikuphe nawe ngikuphe siphana isizulu sami siqondile wona phela ukuthi uthando oluningi ndiphi umshumayeli omndiba lwagcwala bayangizoma singashiyi ingane zinosize ngiqonda ukuthi kufanele umama azi ukuthi ingane ngiyithole kuphi ubani uyise wengane ngoba isizulu sithi ingane yaziwa unina namhle ingane zethu zinayo yonke inhlobo yamadiploma kodwa umsebenzi azutholi ukuhlupheka lokho nosizi siyakujulayi bangcwele akuhlatshwa uNkulunkulu obeqoqo okhokho bethu ebebeke eduze kwakhe njengoba ngikhuluma ngemhlangano emikhulu le enganakwa bese sifika thina emhlanganweni sizomtshela uShembe inkosi emzini kaBaba kuukuthi nokuthi isikhathi lesi uShembe athetha ngawo amacala nokhokho bethu iqonda ukuthi ibandla lizilungiselele lwasemhlanganweni kaJulayi lazi icala likamkhulu wakho lazi icala likagogo wakho uthi lo mshumayeli uMathebula uthi lo mkhulu ngifuna ukwakha umuzi wami bese uhamba uyofuna lapha okuzalwa khona ugogo wakho uyongihlawulela ngoba ngase ngibeke ingane kugogo wakho uyebona ukuthi kude kangakanani lento umkhulu wakhe nobaba wakhe kodwa icala lizovuka kumzukulu kuthiwa lungise uye konje mina esontweni ngingayicinga imshumayeli yami inkinga ukuthi ibhajweni nginikela kangaka ngithandaza kangaka ngingewabizela amakholwa ngwabizela inkinga yokuthi endlini la engihlala khona noma umuzi kaBaba wakhe kuyilungelo leNazaretha cela uvuka nathi singelo sithi inkosi yethu simaladi sihlabelelo sokukhuleka emzini womuntu namhla sokuhlatshelelwa ngisho ihlabelelo okungezona emngcwabeni kade ngicwa umfundisi uMdletshe uhlabelelo kuthiwa sithole izono zethu leso sihlabelelo wathi umfundisi Madlala kimi ngo-92 engibusise eParadise ngicotshela ukuphatha wathi asihlatshelelwa noma kuphi sihlatshelelwa uma uNkulunkulu esola amaNazaretha sebeyocela inthethelelo namhla sihlatshelelwe emngcwabeni
ningigcobe ngoba nginemali. Alibukanga kimi ukuthi ngifaneleni isonto ukuthi ngigcotshwe. Sekuhlabelele noma isithi isihlabelele kodwa ushembe wabhala wathi lenzi ihlabelele. Zimisele imkhosi nemgidi kaNkulunkulu. Sengiyema phethelweni bengixoxa nebandla ukuthi ngiphuma kuNkulunkulu ngimbonile. Ngesabatha sibuka ivelo, ngiyaxolisa ukukhuluma isilungu. YamaNazaretha eSwazini kade incane kakhulu. Kukhona into esiyesibuke uma isilo samaswazi sesehla sizohlangana nobaba, ubaba uba intandana kaphelezela umuntu. Akekho phela umfunayo. Sesigqoka njengayo. Akekho nendaba naye. Uselina nje uyedwa. Akanayisa kana nina. Isilo masehla lapha kwehla sonke istadium nomthele wabo thina ushembe uba intandane. Ukuhlalele ungayiswazini. Uzise bamfundisa umlungu. Ukuhlalele ungayiswazini. Ngolesine ebusuku mangilele sibuye emthandazweni kuzosebulo esihlala ngabo mathu khona indoda engilele nayo edokodweni kade sidla umbila kusele emthatha thatha iqopho mjikijele hey vuka wena yini wabulala umuntu yini uyamqina ithi dula ndoda silala umzizwana ngithatha umbila ngomjikijela phu avuka ukugubula ukuthi aphuma ayochitha amanzi abuye athi hey wenkosana ngithi ya uthi angilele hawu awulele wabulala umuntu wena uvakashele uthi cha kukhona inhlansuthi ekade lapha ebuhleni bayayazi abaningi uthi ngixoxa nale nhlansuthi sibanibani uthi ngize ngiyambuza nje ubuze ngathi ngiyakhala ngithi wena usekho emhlabeni sewafa ufunani la eSwazini ithi le ndoda uthi lo muntu lo angikhuluma naye bakhishwe ezulwini wathi ushembe uhambe yedwa wayeSwazini amaNazaretha wamphelezele sikhishwe ezulwini kwathiwa sizofudumeza ushembe uthi manje wena uthi nina nazi ukuthi mina ngafa uthi mina ngahamba straight ngayezulwini straight unyazi wangithathwa ngisezulwini uyamazi uGanda uyamazi Ganda uyamazi hayi ungahwaqa amehlo uyamazi besithi masimbone ebuhleni sithi intamba ayifiki kuphalafini kanti sikhuluma nekholo elihamba straight lezulwini uthi njengoba ngikhuluma nayo siyabuza ukuthi bapha abantu eSwazini ngoba ushembe uzolungisa lelizwe laseSwazini uzotshala inkolo uthi lalela-ke ngikuxoxele uyabona lapha esikole umuntu ofika late uyajikiswa esontweni uthi wabona lapha esikhona laba abantu abafaka izitha basondele bakhonda indlela esingayazi ukuthi ibhekaphi uthi wabona lolu dawo ogcotshwa omama bakhokheli uthi ngale luyasinda luxebuki bayajikiswa xa bangangeni wayise ngako uzodubazana ukhuluma uthi nomgidi lo ogidwayo bengifunula mlebuhleni ngini uthi nomgidi ogidwayo akuwona wethu uNkulunkulu umgidi wabantu bonke kodwa thina mayisezobusisa siyadansa omama hey bagidi omama mshumayeli yabona basebeshaya igxala balokugcina bakhokheli maseshaya igxala balokugcina bezobusisa ngikhuluma omama ngikhuluma ngani bomama ona masikisikini yana sinto zisile insezi zibabili izulu ukuphuma imvunulo yenu beshaya igxala benza power
nina niyadansa mase niyabhaba uthe ubaba umgidi kuyagidwa kuyasinwa nina niyadansa nina ubani wathi isigekle siyadanselwa kuyagitshwa isigekle uthayi lo mgidwa akuwona ngicela ukumusha igama ngoba uyamazi uGandana uyamazi bese ngibuthe umphoqo kumfundisi kodwa usethusile uma yethi bakhishwe ezulwini kwathiwa baphelezela ushembe yokutyala inkolo eSwazini amaNazaretha asele awamphelezelanga kanti wona akufanele ayogida eSwazini fundisi eSwazini ubaba begidwa Sunday to ngoLwesine zonke insuku kugidwa igodlo zonke umenyezwa wathi uma ngiphelezele uphathe imvunulo emva kwesonto ngomsuluko yesigodlweni esithile kugidwa ngoLwesibili esabelweni athi uma ngiphelezele ngoLwesithathu ngesigodlweni esithile niphathe imvunulo wonke lezi nsuku uNkulunkulu uyotyala inkolo leliyalizwe kudinga ushembe lelizwe uma mina ngigcotshiwe ngingasihluphi ukulandela ushembe le ngane lokuthiwa umshumayeli izokuthatha ukudla kwakubo izophakela ubani ngoba yona iphakela ushembe kuphela ayidli noma yini Shumayeli uyamazi umuntu engikhuluma naye akasekho emhlabeni ngigcina ukumbona wafika sihleli lapha eminyango esitolo sendodakazi kamfundisi ephethe isudu ebrown ayiphiwe ubaba safike sahlala naye ibivunulo leyansizwa umshumayeli ibivunulo leyansizwa ungaphutha emgidini ikijike endleleni igijima sithele uyaphi ithi ngikhohlwa inkoyi ifike yahlala nesudu ithi ngicela ukubuza abashumayeli ukuthi konke uNkulunkulu ubonga kanjani sithi ufuna ukubongani waphakamisa isudu uthi unyazi lenguphi isudu nathi uthi angiyiqoqa kanti unyazi luyazi ukuthi lo muntu uyezulwini thina besithi akaphilile ekhanda kanti umuntu oyikhona ngoba kakazone khulwe ngumakhosi wonke niyamazi umakhosi wonke kade sinayo iSwazini esuke ezulwini uthi bakhishwe ezulwini kwathiwa baphelezela ushembe uhleli yedwa eSwazini besithi ke thina simbone emhlabeni sithi hayi intambo ayifiki kuPhalafika kanti sishiya iNazaretha elisentendeni yesandla sikaShembe bengisho ukuthi eMaNazaretha lokho engikutholile ibandla likunake ukuthi inkinga yakho mayingaxazululeki ikini segcekeni leyizolethiza ubike ilahlekele ngo-4,000 uphethe ithi uthenga kanti iphucwa umuntu engamazi kodwa ugogo wakho uyamazi ukuthi ingane wayithathaphi yusizi lolo nokuhlupheka okudala umzali ngiyangifisa bomama uma sithi khulumane ethempelini ube unkosikazi siyangihlupha isizulu sami sika-A uyibona inkukhu uma ibhukuda ikhipha iphiki ithi besithi inhlabathi ngephiko khipha umlenze ma ngithi umama bakhokhela bakhulume ngifuna abashayela bathi isidwaba somyeni wami lesi angibhingisa sona ngihlele emzini wakhe ngasala ney'ngane zakhe bese eyicaphuna lento eyamenza ukuthi agane eyamenza ukuthi athande indoda athande umyeni wakhe azalele umyeni wakhe iy'ngane bese beyithi fu emakhosazaneni akithi yamphilisa walakhe ikhaya akayikhipha acaphulela amakhosazana nezo bakhokheli ziyocela Shumayeli kodwa ucelile na ayikashi ingodo sakho ukuthi ndayikhanda
basaphuma ifike ekhaya mawuthola khona indle ngifuna ukuyakha lapha izokubuza ukuthi uzofaka bani ngikhona angithi omama bayifundisa izokubuza mawuthola kunendlu engifuna ukuyakha lapha ngandisa umuzi kababa besithi hayi la ekhaya bese bethola umkhulu bakho ubaba wakho lo mfana ngathi akabe induna ekhaya uselawula umuntu amganile umkhiphela inkomo akabuye azohlala la ahlupheka ngiqonda ukuthi bomama basithi khulumana enkonzweni sifuna lakhe kusasa lemizi yamadoda sifuna omama babuke bathi hayi utshebe mnandi uhlala yedwa efletini utshebe mnandi iyodwa indle ekhaya uma ifikile ngoLwesihlanu inkinga yona lesofeni ngeke ayikamelele lesihlanu hloniphisa abantu ngiyangizwa utshebe mnandi ungagoqa izandla lapho ngifuna omama bakhe ngiyaxolisa kulolu godi oluncane ngiyaxolisa kuyingcefe kodwa inkinga ikhona kubo ngoba abafundi Shumayeli konje kuya ku number 4 wena cha ngikuvaleli amathuba ukuthi ungasaphindi ngisenkonzweni ngiyakhuluma namaNazaretha uphethe number 4 awukho umsindo ekhaya ngiqonde ekuthenini bomama asisenazo izalukazi asisenawo amakhehla kodwa la isanda lezo ngiyafisa bomama bami lezi ngane njengoba zizohlolwa nje ngeSabatha ibheke phela no driver Mercedes mthayinanga angithi wazi ukuthi quality emoto ungafuna udriver wena ukhuza kuthiwa lezi moto kuthiwa after robot hospital osiyaya obaba bethu bebuye emhlanganweni bakhokheli bomama besho bethi ngibona intombi yakwabani izitho ngicela ubaba ayilande izongilekelela akithwenzele ukuthi indoda ikhule indoda enomthandazo kodwa ikhule kodwa umthandazo mayemningi uqhamuka kuleyanto indoda yozikhokhobe mesisindlela faka ibuko awuboni lutho awukwasho ukuthi kuphelele ukuthi baba uma mncane ake ngithume angilekelele uma ngingahlambulukile ngoba kufanele kuphele makhule isilungu wamfundisi thatha umbopho isilungu siyasona isinto angithi basiphekela noma sibegula manje ngoba yilokho okufasa ingubo mawenza washing uthi bayifake khona athi uhlambulukile uzongiphekela mina omabami Mshumayeli wayithi mayivuka ubaba ethi kuzinto alungize iminyaka thatha insoya yagcobela usho ukuthi irobot liyakho imoto edlulayo bayenza laba bethu yini indaba noma isikole singekho asekho isikole anazi impunga emva kwami mina ngabasondezela ukuthi abantu laba abavusa umthetho nenza bobaba ngathi hlalani la eduze kwethu nikhuluma ngomthetho nikhulume nendoda ukuthi umuntu uzaba indoda uqalaphi umuntu indoda kuzibe impunga yini eyenziwe impunga izoba mpunga kanjani indoda idlicofu idlo Gertrude idlo Shezi idlo omanayonesi izokhula kanye le ndoda ngoba negazi alinayo
izohlala kanjani le ndoda ingaphathwa amadolo? Wobo makoti akaphakamisa isandla othi mina umyeni wami ubumba isigwaqane enze irayisi ngeke ubumba. Ake isandla akathi umakoti othi mina indoda yami ngiyiphekela isigwaqane ibumbe irayisi ungalibumba. Khona lamadoda akaphatha imithi ngibusela kumfundisi akhona lamadoda akaphatha imithi. Kukhona Mamasolo uZondo khona into ekuthiwa umshubisi uyayazi khululela Ntwana le nto ekuthiwa umshubisi uyayazi khuluma ukudla kwamadoda umfanele yakwazi cha ukudliwa amadoda yomama. Uma indoda iphekelwe irayisi indoda afuna kubumba isigwaqane nenkobe idla isitambu inkukhu ilethwe yonke hayi ukhali nenkomishi yesobho inkomishi yesobho uyaphushwa uyakholbhekwa ukuthi isitofu mayilayithi isitofu parafini ugcwele esitofini. Nezo bomama nezo bomakoti hayi lokudla yini lokho isithing senkukhu sifake ekudleni inolosi akhona ukudla kwendoda lokho namasopho indoda uyikhandela lokho ushaka ufuna ukusibona sinemkhaba thina. Niyenza bomama hayi ake nisitotose kodwa kikhona inkinga sengisondela kumfundisi lifake inkokheli lifake icala kimi kubo bonke abaganiyo banabakhwenyana ngicela incwadi ku-23. Niyenza bomama othi umama khokheli mina umyeni wami angifuna ukuyothenga ukudla nginika u-500 ngicela afake incwadi. Ngicela yobhalisa umkhokheli uhlani bomama othi mina kumyeni wami ngithi ngicela ukuyothenga ukudla nginika u-500 uzowenzani 500? Kade seswazini besingafoni eswazini eswazini ukuthi hallo u-15 rand i-airtime ka-29 2 minute. Uma ufonela ilokhali u-3 rand unit kodwa mawuthi South Africa 15 rand i-unit uthi hallo. Ngikhokhele bazoba khona omama. Amen. Ngifuna ukuthi omama isizathu angithi ngakini manje sengummeli ngiyabheyilela angiyena kodwa uMadlaba cha ngiyena funa babhayelele phela omama njengoba nje umshumayeli uyoba nekhwaya ekhaya uyokhipha malini wena kulabo mama bawu4 bazolima isitifiketi sakhe lesi sikama-standard uzosibekaphi alubuye evasithi lo muntu. Ngifuna ukuthi omama lezi ntshebe lezi ukuze icwebezele lincane 1000 mawuthi ufuna ukuyothenga ukudla hayi uneswapha amenweni ayicala ku-3000 to 5000 akunike. Yobajani uthi ubaba umphelele uyayizalisa uyobuyizela wamfundisi ngumshumayeli kufuneka ngakhe abantu kufuneka silungise esontweni indawo
la kwakhiwa khona umuntu kwakhiwa khona imizi. Cha, imali akuyona yendoda, imali kankosikazi nezingane. Ake ngiphakamise amaholede bawathathile, ake baguqa baganiwe nansuku ehlaza. Ngiyachema phela manje, ayiguqi nansuku ehlaza etempeleni Hlatsuti. Guqani, hayi guqa dukazana, guqa. Uyabaza banansuku ehlaza, guqani. Bafundisi buka bese ngibiza ukukhokhela nayo inamba kaphakela umthakatha ngithi uzowakhipha bonke, akaphakamisa isandla othi mina ikhadi lokuhola likumakoti. Manazaletha umkhokheli womncamo usethelele umshumela umkhabelo ukugula. Akasakhuluma umkhabela akuyaliphela. Kodwa okuningi ukhuluma okuyikho. Uma ekhotha ukuthi bese emngcwabeni sibe umfundisi. Nami ngikhona. Uma ethi kunesipiti sejubane. Cha, uma wena umdala hlala phansi ukubukele okwenziwayo noma kungenziwa uthulu nami ngiyakufakazela mkhabela lokho kusho bengikhona bengoka 18 uma siyobeka usumfundisi ngakubona lokho kusho Manazaletha umshumayeli usekhuluma waqeda khuluma nje waqeda umshumayeli kukho konke lokho akukhulumayo akukho lapha aberongo khona. Kuyakhombisa ukuthi cha uzalwa ingcwele eyayiphethe lapha enkanyezini. Kuyakhombisa uma ngathi njengoba ngimfundisi ngithi ngizofaka okunye ngishoyo impela njengomuntu okuthuma kuthiwa kade kudliwa ubuso uhamba uthi ungaphuma ngaphandle uthi angilambile nje ngiyafa. Usho kade udliwe endlini ukhona. Ngiyazibongela nami namhlanje ngivele mphethe umkhuhlane nje nasengijabule kabi ukuthi impela ngihlale phansi ngoba ngiphethe umkhuhlane. Ora umsebenzi kaNkulunkulu Manazaletha udinga ukunakwa futhi awudingi ukugijima. Ngiyanibonga lapha eSandaneswe umsebenzi eniwenzayo uma kufika unyazi nikhipha lonke ikhono lenu. Izinsiza kwenza zomhlangano support service kaShembe ilapha eSandaneswe. Izinjini ezikhitoza umlilo, ama-generator, upetrol, udizili ongena lapha. Abalungisa amanzi baphuma khona la. Ngiyakubonga lokho ukuthi niyaparticipate emsebenzini kaNkulunkulu nize ningakuyeki lokho. Asibe semthandazweni ukuthi uNkulunkulu aze kuye asibheke phela sonke eGoli eze nasethemba lethu. Manazaletha ngendlela enithanda unyazi ngakhona namhlanje yalaphana nihambisa isipho ngangikhona niyenzisisa athu baba umkhokheli hey hamba ngale hamba leli izinto ngale uma esethi khona koma hamba kubo akishi momamnqango ezungeleza esaba nokunqamla ethempeleni ngoba ngibona bemela unyathi ezokubuza uzalike manje loya engisho ukuthi ke umsebenzi kaNkulunkulu niyawenza singathi inkosi inganibusisa. Manazaletha inkosi ibusiseni ekuzweni ibisibusisa futhi nokuguqa kwebandla.